Jeste zaboravili da ste Vojvodin, a jeste. Ne, nije bilo nikakvih ni istorijskih, ni nacionalnih razloga za stvaranje bilo kakve autonomije Vojvodine u okviru Srbije. Vojvodinska autonomija je bila opravdana kao srpska autonomija u okviru tuđe države. I Srbi su 1848. godine izborili takvu autonomiju koja je obuhvatala Banat u nešto širom obimu, Bačku i ono što danas autonomaši zaboravljaju, Baranju. Nije obuhvatala Srem. Srbija, postoji institut u međunarodnom pravu, Kosta, kolega Čološki to bolje zna, vraćanje u pređašnje stanje. Danas i Crna Gora i Srbija svoj međunarodni status temelje na Berlinskom kongresu. Tada Vojvodina nije bila deo Srbije. Pa mislim da u ovom trenutku Srbija temelji svoju državnost na Berlinskom kongresu kada Vojvodina nije bila... Pa ja pretpostavljam da gospodin Tamaš se zalaže za povratak Vojvodine u Austro-Ugarsku, jer ne vidim drugu logiku ovog objašnjenja. Dakle, šta je Vojvodina? Kraljevini Srbije su se presajedinili Srem, Banat, Bačka i Baranja. Zašto današnji vojvođaneri ne traže povratak Baranja u Vojvodinu? Dakle, koja Vojvodina? Kada je to postojala Vojvodina izuzev pod Brozom? A suština jeste da Vojvodina kao autonomna pokrajina u republički budžet unosi od godine do godine, nažalost zavisimo od kiše, između 35 i 45%, 7% je se vraća. I odatle sva ta argumentacija koja poziva na separatizam i optužuje nekog na separatizam je totalno besmislena. Je uskraćena njeni građani za ostvarivanje elementarnih građanskih prava. Što nijedna inicijativa koja krene iz Vojvodine, čak ni ovih s oproštenjem tananih 7%, ni to ne može da se realizuje. Čemu je sporan vojvođanski identitet? Zato što podrazumeva suživot naroda. Postoji. Da li ideja o ukidanju autonomije pogoduje vama kao promoteru konvencije koja se zalaže za Vojvodinu Republike? Samo ogoljuje primitivizam ove druge strane.